İsenmisiz? Nihayet yol bayram günleri tamamlandı. Şundan da noyabr başında 4 noyabr birdemlik günü. Bayram hem resmi vakıalar gına gadati turmuş barmı kebek yol bar indi. 6 noyabr konstitusiya günü. Zor bayram lakin ol resmi gün, yol günü. 7 noyabr Oktyabr inqilabı günü. Şulay ok iske alu vakıtları hem kuptan tugul bulup gitti. Hatır günü 15 oktyabr bar. Matbuattan işik şağılasın bu vakıgalar. Etmeseydim artık kişli şağıla deyip. Her halde resmi şaralarga okuşularının da tamaşaçılarının da münesebetin çıktır sülpenrek. Mesela Hatır gününde Tinçurin skverinde bulgan mitingka 200'lep kişi kelgendiler. Koybiravlar kimrek dedi. Şundan da Kazanlı ağlı günü milletimizni titrendirgen gün 2 milyon Tatar yaşayan Tatarstan hem yarım milyon Tatar yaşayan Kazan elbette 100 kişi 200 kişi bilen gene çeklenmesi de mümkün idi. Birdemlik gününde elbette türlü çaralar buldu. Tere yarışı da buldu. Resmi matbuat bu turda resmi küsetmeler bu inşağına kübrek yazdı hem resmi kutlav bildirüler gene buldu. 6 noyabrda konstitusiya günü oңайından Devlet Sovetinde bir kızıklı tevgerek stel buldu. Bu turda vatanım Tatarstan tefsilli reportaj birdi. Televizyonda da görünüp kaldı. Her halde Tatarstan hem Tatar halkı için bir zor vakıga indi 6 noyabr. Bigrekte respublikaların yazması hal etilgende şekli fikirler yangıragan zamanda. Mındı günlerde elbette siyasi temalar gına tugul, işinin şehir bilen beyli buluğunda. Zor bayramlar şehirde ayıştırıla hem onda katnaşıcılar şehirde yaşıyor. Şehirge Tatar matbuatı, Tatar okuşuları bir kıyısız gına kirip bara. Vatanım Tatarstan konstitusiya bayramına bağışlangan togarak istelden reportajını kilişip yaşavgan necit edip atagan. Şaktı dürüs hem bir sağ fikrinde bu kilişip yaşav turunda var. Evet konstitusiya tip zakon. Rusya konstitusiyası hem Tatarstan konstitusiyası bulmasa bulur ideme bizning respublika hem milletimizin bugünkü turmuşu. Manısı şekli. Demek halkının köpçülüğü bunu kübrekte anlarga haklıdır. Şehir turunda yazmayı deyip aytip bulmayı matbuat. Şuluk vatanım Tatarstan'da küp funksiyeli uzaklar kağız yaşın kimite degan makale bastırgan. Barısı da bir terezede bu indi şehirde bulatırgan kızıklı şunday operatsiya resmi şaralar hem dokumenta eylenişi turunda yazma var. Luiza Badrieva isimli bizning maşina yürütüşü xatın kızımız taksi yürütüşülerde çempion bulgan Rossiyada. Bu da şehir işi bitin taksi yürütüşüler. Demek ekringine bulsa da şehir turmuşu matbuatımızga öte başlagan. Medeni Cumhur'un birinci bitinde şehirni şistartu maşinaları turunda resim koyula. Hem bunda Simbeke heykeline urun izlev turunda materyal var. Kamil Mulaşev Kazakistan'da Simbeke heykelini alıp gelgen Kazan şehrinde urun izleyler demek şehir teması Medeni Cumhur'da var. Şuluk vakitte Rüstem Sülti'nin şiirinde Tukay tili turunda, Tatar tili turunda, Tatar tilinin ağır halde buluğu turunda aşınıp eğitile. Raul Feyzullin'in şunday şiir yolları var. Kazan melle tuğan tilini anıtı başkalası. Eyi, soňky yıllarda Kazanda Tatar şaşileşu ana kullanuu, Tatar milleti turunda fikirler eýtip köpeýip gitdi. Lakin jeterlik mi bu? Kazanda yarım milyon Tatar var bit. Hem ni için bizning gazeta kiosklarında hem aboneçilerinin aldırgan gazetleri arasında Tatar matbuatı siregrek işri. Milli gazete jurnallar köbrek awulga gete. Halbuki awulga poçta bu basmalarını bir awırlyk bilen soňaryp gına taşısa da. Bizning gazet şuşu ötken bayramlarının birisi turunda zor material bastırgan birdemlik hem oýnatgyç dep atala. Bizning gazetning baş muharriri İlfat Fayzrahmanov birdemlik günü turunda yazganda oýnatgyçlaryň gaýtyby turunda şunday kineýe bilen yazgan hem şakty keskin fikirler aýtgan. Munday makaleler elbette okula hem şuna göre okuşularda yazıla. Yani resmi maglumatga yoki resmi deklarasiyalarga halk Tatar okuşçusu da sülpenrek qaray. Şahri Kazan ul suverenitet bilen birge kilgen zor bulat milletimizge hem Şahri Kazan kalasını yollar için bik tırışa. İlki yıllarda Şahri Kazan'ın tirajının işten birleşigine Kazanda deyip sanalaydı. Hazır Radik Sabirov aytıwına karaganda indi yartısından köbüsü Şahri Kazan'ın üzünde alına yoki satıla. Kızganış Tatar gazetelari
Ваклап сата торган киоскларда сирәк очрый, ә бит халык газета журналларын сатып алса, аны сатырга китерәләр. Алмаган вакытта кире кайтаралар. Шуңа күрә татар матбагалары интегә шушы алынса кире кайтмас микән складка дигән кайгы белән кай вакытта заказда бирми дип әйтәләр. Бул татар булма аватар дигән баш астында җанисәп турында мәкалә басылган шәһри Казанда. Бу инде шәһәрчә, яшьләрчә аватар белән татарны рифмаланган. Димәк, шәһри Казанның заманча сөйләвенә өмет бар. Кыш җитүе турында мәкалә һава торышына күбрәк бәйләнгән һәм анда куелган рәсем әлбәттә мәчетле авыл урамы. Ә бит кышның Казанга килүе, шәһәргә килүе көтелмәгән бер хәл булып һәрвакыт кабул ителә. Шуңа күрә шәһәрдә яшәүчеләрнең арбалары, чаналары турында да укыйсы килә. Машина кую урының бармы? Күрәсезме? Инде иң авырткан җир шәһәр ишегалларында машина кую, урамнарда машина кую. Менә ичмасам бу тема һәм бу теманы кискенрәк итеп куйганда, һәркемнең диярлек машинасы бар, һәркемнең ишегалды бар, аның проблемалары каттин ашкан. Әлбәттә, бу газеталарда шәһәр тормышы турында, Казан турында язмалар бар, ләкин һаман да әле татар кешесенең татарлыкның Казанны яулап алганы юк дияргә нигез бар. Бигрәк тә зур бәйрәм көннәрендә, Хәтер көнендә, Конституция көнендә, Бердәмлек көнендә, инкыйлабны искә алган вакытта милли рух һәм кискен социаль мәгълүмат булса, бәлки кызыклырак булыр иде һәм татар идеясенең, татар хыялларының тормышка ашуына өметләр көчәеп китәр иде. Кадерле дуслар, шушы бәйрәм көннәреннән соң Юаннар көзгесе сәхифәсендә үзенең бер датасын искә алып китә. Елдан артык элек башланган иде бу тапшырулар. Бу тапшыруыбыз 60-нчы тапкыр эфирга шелтәргә чыга. Ә бит Хәтер көне кебек үк, Конституция көне кебек үк, Бердәмлек көне кебек үк, матбугат бәйрәме, матбугатка язылу бу көннәрдә иң беренче, иң актуаль мәсьәләләрнең берсе. Шуңа күрә без сезгә Казанга кайту, татарлыкны шәһәрләргә кертү, Казанга кайтару турында искә ала торган бер күчтәнәч багышларга булдык. Яңа җыр сезгә бүләк итәбез. Уфада яшәүче журналистка, телевидение хезмәткәре Гөлфия Шәвалиева Казан турында җыр иҗат иткән һәм үзе аны башкара, һәм аны үзе клип итеп тә оештырган. Менә шушы клипны беренче тапкыр тамашачыга күрсәтү безнең тапшыруыбызда булачак. Чөнки бу матбугатны, мәгълүмат чарларын күрсәтә торган тапшыру. Татарлык, милли хис, милли яшәеш төсмерләре авылларга, район үзәкләренә һәм бигрәк тә шәһәрләргә тизрәк үтеп керсен иде. Башкортстан телевидениесендә эшләгән милләттәшебез, коллегабыз Гөлфия Шәвалиева иҗат иткән шушы җыр соңгы көннәрдә булган барлык бәйрәмнәребезнең истәлеге булып калсын.
буласын. И Казан, дәртле Казан, моңлы Казан, нурлы Казан. И Казан, дәртле Казан, моңлы Казан, нурлы Казан. Күп милләтле халык, синдә тату яши, дуслык иле бит син Казаным. Кремль ташлары тарих заңын саклый, данлы синең гомрең